kai we say DBS ne Franco Trading Enterprise ada romantina mtia ne braso say ye di apomode ho enkomo na ye be di apomode ho enkomo de na say ye Givers Herbal Center enkomo na ye ba be di nti odi for Charles atna say ye enko na ye ni enkomo odi for mache aba pampa cho me joso and then so ye da fufu erade aye ade adom ye and dey na mo di free Givers Herbal akache bre yo kamia sempempi no ye de inro hamani ndumina ene ye de som Ghana for na mom no senia John Wesley kan brebi woni homa ochoro ye o se so yi nyame so mpa fi hono ma ahonimdie ene wo hono etene kamia se efi adokro ye nwuma mu ye mfie ye mpatamu ene emiamia ye wono no ese etumi hwe na esi anokwan etene Givers ye clean care product ahodro wa adwaman so na ena amanfo etu eguso awon mo to no ene ho nkomo na yebedi etene no yebedi ye multi-purpose cleaner no ho nkomo ena afa Givers WC cleaner ena afa Givers Raw Zone ene ho nkomo na yebedi ya bi afuma ni so na se Givers enye nura ye no mfa ye muma ni tu yade asenko ana mo ye mo woni ema so ye de pepa ema hote nwan ema ho pampan ye kama okay you know say Givers there Givers multi-purpose cleaner Givers multi-purpose cleaner edinu kra ene ne honam ya no de gu nso pepa bia ya hodo no sa pepa tinka studio he pese form ha ye kama me koye makeup no me tempampan ne bi na me bisa mobile ni so na we also enwa bia okay nti also Adom we guy yeah guy ye ti adwuma na se se mo mai kakra de o se mo kakra online no okay obi be kasa de nti na se okope Givers multi-purpose cleaner kamia ze penifo se batakria doso nti ene ehu kremopa adoso na mo ne wo Givers for yendie hu enie taos no wonsa broni enam ni nim de ni nyansa kwan so ye no ebrani edo nyina no so unna cleaner papa na de pepa o pepa no na ani hyiren o pepa no na etija o pepa no na afe na eyefe ensese o pepa na afe de ni dum me hu taos asenda apa ensese yesa na se wanya cleaner papa e na wan fam pepa ebeka ko wiechi o de sobo no kobo e bia o cleaners no mo cleaner anasa o house help anasa o mo honom na mom no sa wo mpesa we besi dia ene unya Givers multi-purpose cleaner na eno ana beboa entini ye de clean tiles ahodo terrazos ena afa eye rubber carpet nyina no eno ena ye de eye Givers multi-purpose cleaner no eya ye de edi djuma na se multi-purpose cleaner yinti oba time tena se madwon so anye wo dem dabi wose wade pepa ana minim se ehwam so empampa no wa na frefredom wo kan ye na madwon akosi ko reception mi si wade ye na ewo me mo no se ne ade ne ehwam papa okay enti wa hwe coast honum say once na di ba twenchi nyenya baby a ukun butcher shops ahodo guest house ahodo restaurants ahodo ompe na no na be boam Givers multi-purpose cleaner okay enye na e wo mekom bia wo man China mo bia ubowra honma kaso pe Givers multi-purpose cleaner eno ene betumi aboa ma ufie honum wo tiles na ho a we ninje o terrazos na ho na so oboso fron o rubber carpet na anwe ne sine wo dem honum no unya na de pepa so a ene eye fefefe akono ebre bia obewura wo office obewura wo dem obewura wo kitchen obewura be bia wo te be bia wo da be sore no wo se ase de bia na ho no fefefe na ho aye soronko obega se bia wa ye renovation da bi eye o tiles no a wonya Givers multi-purpose cleaner a wo di cleaning o terrazzo na wo di a cleaning so no eno na ebre na do nyina no na ema esu eja na ede ana de hin biem de ka ho ana Givers WC cleaner eno po de ni di na okay Givers WC cleaner so person chuchu WC mu obidio ha wetwia onim say onya cleaner papa na de ye oniama unfa wa ho de nye enti Givers WC cleaner no o de fegu nsuo no WC num keke me ha ho kaso ko fa de etwitwi da bi o de waye obi bie wie na nadwena akoda no fegum uwi a kataso koda ade be chine ebe yie fini nkeka ni nyina won so wo de a odwen se asai o koto foforo eye den a se ne a wo koto foforo no se ne adada ye saa na foforo no so be cleaner papa amfa wanya papa entunya cleaner papa na ehun ya se ne obeto foforo china be boso me bia na asasa da bi
into Givers WC cleaner no and one a beboa as baby amenya eyi no de de paper form no I multi-purpose cleaner no menya WC de should be and yen clean care product in it dear me compare wo me China mo bia and afi be bia ye ton ade bia no supermarket ahodro bia obenya yen clean care product ni bi ubo ba ko bi nso and afi ye wo Givers Rogue Zone Givers Rogue Zone eno no obi a wata ade fita o bedsheet fita o curtains fita niama anke kan ewom akekemu ni titru ni wo mo ye sa event deco foi wo de ko se obi die so no ya be didi ma na ye obi die otumi posa akora ma hokora ya tete ya awai ase debi ena sa ade na wo ka no so wa nya papa wo de gusu na atu otuma nim tokoro wudi mesi mrebi na no bia me se ma bronya atade na ma hu na di se mi hwie gusu me posa ya atade ne bo so na te ye me ya atade hwie e ho nyina ewu ntuma na wu na se momo de se mo na mo de papa no aba do ntie wo se ye jai sa abo de kekere de prato de bia me ndi nkwa me cho se Givers ye nyama e de ba adwaman so no enyama tra makwe me koso ahwe da bi ni enti a wo koto no ni apese wo de ye no eno a na edi ho dwuma na won so obi wo ho a obekwa koto nyeba ba ibi owi ano asanto blue no kra we ni amount no wan hye ni ya won se ni komu na ye blue pa na ni nsa na ye white na se atade white no aye colors ewi amoso akafra ba ye ndie ne de blue mu dada entu de udi gu atade wu si ni se wasan hye ni blue kra dada wu hia blue sam bia na se we ni kra no wo hwe na nya se akam de bia pese aniti a otimi hwie fra nsuo wudi nu mu ana ati ani ama we yi wade se mpa de dabi ena ntumu toku komle me ho bi pe za pa no so wo anya de a wo ko ha ho wo se wo be posa no gentle se de we senior mana kama enya fo na kwa kutu dabi okay enti Givers Rogue Zone obi pedodo atu number be enti obi pedodo atu Father's Day nso na ebe ebia na amanfo bega so be surprise omuzadi mu ni omomaka necessary enti no for Givers ahomatrofo eso ebe so screen so na so mesen aboso bio number ni guso 0501 556828 0501 556828 now ni Givers any nkomo na u clean care product bia wo pese unya na wa honimdie efa ne ntoma pefra se ye ufie se wa fade no etumi akonkan dada mo ase se wa nrinro nko aho na mo se ye di ehuni a ebe ma ntontom awie ne nyina na no abrase na mo de ye no so aba abeka ho amaye e pa cho Dr. Solomon Kwabi edena se papa edena se na se ade ma pa ye ka ho asem yi ebi obi man so ana wa brochi oba ga na no to obie okoduru yasa wo betima akoma ne bi ho ye niama no mpo de omema fa na nyina bi wo ho okay ena so fra ye nso a ebia kuro ne bro no wo so no ebia na ebi ni ho so wo fra ho matrofo na endisima on fra no pe ya ayire so ewia ne nsabeka so wa ama no ne kuro bi wo so bia no ofra ye betumi ahwe na ya packaging kama na ye de ama ne ene wo ho no ma na ye bo opum kaka ene obi ya yeso ene o Givers multi-purpose cleaner order ye o WC cleaner order na fa the Rogue Zone eno ne ye di abrewe entegie na hwemo a wa honimdie entumi ekon kan say sa honimdie pa na entumi ankoso a eno ne ye kofa yare wa hodo eno etumi di ba enti Givers enye say ye yadufudie pefo ne dabi ye pese ebre ne do nyina no obia hoto no no nya fa hodie ebia obi infection no ebeka ko ba no na ebia manu da sumia so ebia na de no ko adaka mnemu eno so ne be se na ye ka ho ne bi ho asem germs disinfection ne ade na se ye use sa anya ma didi ehuni a ebepo ye ho ba be free ade bebre ho pepe enti Givers multi-purpose cleaner no ho ye Givers WC no e ho na afa ye Rogue Zone no edoso da foforo ye ba ye be hwe ne aka no so ho nkomo ne etumi edi enti ye ka honimdie nkomo na ne ye rabusumi mu nyina no e ma ye rense mfi se Givers antontom da ho no e Givers Herbal mixture eno so tua da so e wo stores ahodo e wo Herbal shops number ne biem ne e 0501 556828 0501 556828
ɛno no na say odi for Charles and we free givers herbal center by ne wabe hu say enye nupa nko na woro moton ne ma de pepa perform multi-purpose cleaner WC cleaner and I was about to give us the rogue zone and so aba edwa so abowura eye supermarket ahodo malls China mall ne me come ahodo nyina obenya bi no ato de asiesie